ebusuafo sisi ade emebu na aba no obi ba sorry pe o se opesika opentem enya no ho opentem enya no ho eno ana maame bi ade abetu dwase nyame nko a enka chese akaye dinewu a abofra wodi mfihia edumienu eduenum 15 years eduenu 15 years chese ono ene abrantu abi a wodi 34 years a omo mienu aba no so ewiakete se omo ba be kunu na mo de na kwachi SIKADURO na maami me pacho yenkohwe video no gadness omo anya sa gat omo anya sa tumi ni sa kokoduro no ade na omo koyeye no omo show remorse omo ntire bibia so omo nu omo ho sa de na omo koyeye no so say o china bi na it is a maami so I don't think they nen causing gambisa no I don't think say ye mano any police protection wasn't ke mano police protection wasn't ke station will be obetimi abon ho by 24/7 because per dia abrante ne kan no say omujano no ba o nesa odituo ne beba no bibia betimi ese nanso say ono na ye the key witness in this issue on a key witness dansinia ono na asem ne to no because ono ne wo mo nko ana na e wodem ho tidie all kan ono nko ana na betimi approve beyond reasonable doubt say ofiri ho a asem ne ka no e be ye din because e binim ho a e be ye din say ye be prove say onya life a e bi ho e be ye din to an case no emu be ye ha amenipa ne betimi kura anya ne ho atete e wo kwan bi so enti mi hu die enti a suspects a omo case no mu a ono 15 years a watimi anya kokoduro adi ni brother o bo be say 36 years achi ene na kọ ni maami nua fie nya se ho ho ni maami nua fie wo mo kọ no wo mo amfa bibia nkata wo mo anim wo mo de wo mo anim saa akọ kire se ye pesi ye kum nipa na ya chi na 15 years ye se ye jai no Kaswa boys no more saying how many years 15 ni 14 back da so enwo police custody da so custody that's as uncle say omunyini asumba how many years ni da so custody ega kroni wo no ani asan de omako mpanimfo say omunyini ye wo juvenile police e wo ho ye wo a juvenile court wo ho ene ye wo juvenile prisons wo ho a you bet me am nipa no you reminding am more etimi akoda but me I don't get it unless e bia me hu the charges binti e ma omugina so a omo dey age is 15-year-old no but I think say abrante no he is not okay, he is not fine. Yeah, sure. Yeah onyo okay ohunu nyansa I say he is on drugs. On drugs what they saying conforming is in a chairman way I say conforming akwa no ono na o influence conform ne chiamen no wa ba om ho abeka akire won sika no de onya e bia conform ne nkrofo no benefits a omo benya wo mu no eno na ama omo di na chi I don't know even the amount of money watu ade amasa conform ne chiamen omo di na chi eni ni free set tema ho eni na besia akọ ayitrede ekwa akoye sa ade na omo ekwa impatase ho kwaye de omo kwa akoye no so 15-year-old awo hunu sikadi awo hunu se wosi yekum nipa ansana yatumi de anya sika oche no de no ko police station awo se oye young oye 50 se ho no wontimi na se bia ho no muni juvenile cells wo ho na ye ntimi nkipi no ho a migiri se ye benya bi ewo ayi Ashanti region ase ya ye betimi akipi no ho se nya Ashanti region kura no a some of the issues yetimi de ne call outside the region and de ne call be said for safekeeping but me jaw mo janon one I don't get it but the guy there's something wrong with him because ya chill and now where e kwan o mo fa so a wo wura fie ho akofa maame no ade na beduru room ho na wo pa wo maame ono atetew ama oduane adi ama na yeye wo hwira gina na ya ase kuta se kai se animu no so yemfa ntwaniti na yenso moja ne fa koji SIKADURO. Do you think that's akọ or nadwene mu dawo wa free ni party bi onya nipa o wa free ni party bi because he's not behaving like a human being onya de te se because nipa bi na obetimi ayesa on found say de utiri mu odin sifa
Say wabre 35 years, 36 years. Wabre into maame nua. Obo bredu dabe ya wabre. Yes, life begins at 40. Life begins at 40 no. Obi bre wo bre no. I think he is on drugs. There's something wrong with him. That's ya okay. That's you na me so obi num wi a wo fa pen paper twere nwom. E ma otisika koto. And I said the obi di no ko. What are you talking about? The obi di ko ni fia e ye oyi. Ko obi fia. So you quit it. Oh no, obe kweti anko de na. You quit it. Obe kweti anko de na. What's the kind of happen can say? You get nerves. You get nerves. You got nerves. You got to quit it. Hey, oh my Ghana. You see the economy. If you are kete kra na ya fase kan e de gina so say ya ba bekum e de waje SIKADURO. Na me bisa say san krofo ya mu ya saade abofra ya wonya sa kokoduro ya oye saade 15 years mponi ana watam se kan na ne obenya 20 years ne 80 years e den e no befa ha e ya attention TV me sure for comment bra na like na pia share for my professor enwo ne e ko medim e de amansan chia me akwasi mensa.